Pinino Matian, Chia Beach, Nino de Pierre Rio, we angwen padwema ber magali beregi Pierre Rio we abichel. Nyati o ringi Dennis, chunya yom ni atie ki mego Lucy Laporte studio, kachel ki homera Pat Robert Larubi, ichawa maichi abicho weng, watiu kede me nyuako lok, nyamo ilembe, tito lembe, gonyo lembe, ma mako kom udi mamua, ma mako kom at ma megwa, atie ki mego Lucy Laporte studio for ma tek mego. Afoya. Anera itika doko la ten yaho imwa me chala neni ku diko mi donya studio waye man eni nyati nyako men itika donya kar man mego Lucy Laporte nen ka pe season pa o bot na season na ya wona tia kor ko mo be ba ke por ke season pa anita mo kar ba ne ko tia tio yor space be dito pa awo tini ba kar boss eni freedom mon tie ya ikari kar pa triple ewa dana inge psychological thinking ewa da very stress la megoni be pege beti ko ñaar ke dan from the time mo aki imutaka until danya way ingo I office I don't know anati media but you might e kona no gi ngi jimine e stress no gi tiki stress mo pen stress is all about money kachali area gangwane but gera na pinya per right social media la page mo tiene which medicine cure all sort of diseases ya la te kwaro ga wane man ya ngi ki nerma ki yubo chiana chatano mielo di volo I don't think about art, my go better. Yes, I hope I show my bed. You pay show my bed. I made me good news. Kona more ki down my biale my terada. This program is well watched. And if biale beru chalo gimoma don't be compulsory. Niki nan. Ma mer moto down mo chala be Irene gi jomago beru gu bieno gu pong para me teatro kira gi market program eni ameta moto bene. Yes. O fama tek, come era parlo ballarubio. O fama tek. Atimo be wadu kan kanano ket mo bo ko de lok. Ciao mo be beru te tek. Eto tammi bena pira tek. Ket malu so waj ko ni in meti wa ko ni kanana ni. Watie pe won bano tie pe wan. So ka ciao na romo. Gone watching, we ko ben mun kara chen ka boko loke. Tin loko mo pera te ko tie pimo DNA, tie ka ballo te kwar iyo mene. Wangeo ma bene DNA test ena ye tie pimo wat ma tie ikindano. Piman ki tie ka temone ma pol. Ento bene tie ka kato wat ma chon. Mano tie ikindano. Tin ati ki mego Lucy Laporte chala kita wajo kede. Ka mero ngeni Lucy Laporte tie wata. Sans waya na mero chia pim DNA. Mono bedu eni mo me no tie wata. Mano remu wa tie mo wate. Ento angeo ni ning mero a chat a pim gen meglo ne DNA. No mo mero nen lokom culture ka che ki tradition, fatherhood. Now, in the old days, ikar ma chon chan lu dirro gen guber ka chopo lok me among. Mano timme ki art kar ki art I dog match. Yomo pore, yoma me muolo, yoma pekelo le witch, man pekelo charo, I pajo money. Why can't we solve this problem that way anymore? Pingo pe kumpet waramo tiyuki yo, ma be me chupulo malu diro again yang chongu chubo ilok ma mong wano tie ka karo ki ot pajo money, may wanya ni orengi chane, ana to pe la tempa John ba. Ento kinira nongi dange kera ta DNA chubo so mitika kwara ala fo Italian mighty na tika winya da we na winya weng lokpa ring eni geno mama pera te ingeo ka wono ngeo genma kiloni said theory said chalo en kile mon ki wa wayo said chung me achel S chung pi speed to A chung pi anxiety I chung pi inconsistency and D chung pi dryness ko padano ti say theory tenen down ti speed makonya pe down ti be ki luor ma for the unknown
to be Jim ne weng pe ram ti matiti ko go kon kira abion kere ko di studio penno kito mier no bet kere ko I dryness down it dry in very many things wait so we are in a moving world we are in a moving world pingo akile lo ka said theory akile piane ikarcha uno togetherness futie what uno mu pere tek loko man ka timme ki ter chalo tabu ci lu dire gi linki loke inono daka muno nyal ki o men la cho loke ki nego aya ibi no daka muno nyal lo kwa ki house boy kata no house boys gi duong mugo gi aki kar moja mugo gi tiwa chika gi tim banyankole eno house boys ki house girls pa choli mono gi nyomo manyo o gi por mono yat la chomo kene ento jo gam gi jolo gang eno ni mano ni beni eno ich mo bieno ki ida biena so yes ma pia gam eno wakati en ma ene kar chan house boys tie yes iromo ngini Lucy kwale ki kar mo jongi Lucy kwale ki joma gi kwai dia kar cha kono ni la fu mo mo bieno la fu mo mo bir mati be no tie yes so kar cha no actually land duong ki house boys ki house girls no house boys ay duong so no rom beti kwale nwalo ki mo kana unyo ibir ki ikite wajani unyo bene ki ngini winyini futiki ex ni within the community kinambe ya mana kinambe latini chielo kingata chane actually no wachini latini kerime kangari wachamo tinana we kacha no dok pire no pire miara ni kerbe pangato kana kibichamo ento kita dok twindana ya lake kere kombeti madong dana de gwa ko pal wirigi dang dong miero New mier ka laten mani pe mege ti don kiriemo kuno ineno joma gi dek lutier ma mon gi onywalo ki woko within ni dok jo ama lutier ma ibiro ket gi ku inoti chulu wala tena ngato mani gang kwan dok dek moni ma kino ma don kitiki ate okay yes chi anatamani balti me willowo ento pan mera ni down beta ti bali eno ne balti me willowo but kong kinen kita chon yang kwar wa ter kere okay miracle part roba la ruby how does a DNA test change what it means to be a real father in a Sholi culture pimo DNA test kilo a tam palacho ni ning mano miro and taking responsibility is it a good thing to go with that ma chero ilok me pimo DNA test chalo ti wego orenge statement na popa lake nyo position na popa lake atawo ne le kapati wo ana wego yumwa kana matie kwede eni chinjo waje dana tiklu tena bungwen atika nyira bichiel atika wobadek margi margi magien bena gingena margi ke o ganga inono ngara chel tik werbe pangari yewi ni demonstration gi tikenyo mage mero keto wich gi keru ki kum an chi kakoni ana dak kaneno keta mar kare kilo tiana a chet benda ka chipim kan yang DNA gi chi da no ne bena pegi mega e gang bena tie lo tiana bena tie ma ke chwala ma te ka gwako gi mo kene madam ma pa ana ya nywalo gi erdon gi luani ana dari gi lo tiana gwako lo megi madam ma gi ke bora bena te lo tiana mo kene en ni roma ni itika yin to ma megi keni ti yin gwil medene an chalo an la ruby DNA patimo a wochu ni ikar ma chon ite kwaro latien no latien pangar mo eken pa community yin latien ene nge ni meni ti kwe ke tambe kama meni ti ye chi cheri nyu meni ento mi karatini an wuta ngari ana gina kuman ono pe chi dong lok mi DNA ka an gira ope go wache ko so amira nong wintam ki bot megulusi apingo kumpeti down tika mar lok mi DNA what has gone wrong that is from the responsibilities
ki me ario don lo bedo bino ya don lo bedo bino ngeo cho pe ming bene mon be pe ming la cho be ngeo we ma en I beru ki dago ne pian po la cho gi ngeo a we ma dago no ti period ka inde tiki la chi ki dago on ne ngeo a we ma period pa dago ne ti yeo chi chao kene ka iti mobile man ingeo ni anto kar ina peba enta ne no didi ikilo no DDE didi date of delivery date of expected date of delivery Yes. EDD Yeah, EDD. no EDD tika nyoto ma pat eone be beriti amer me la boleki koma anma atike anyagana me agikili enin ana chero oriat gulu ki kere chingli tian kwan ni don gupim ngo gupim mon ma ki tim ko man chi riu chi ka do gen Men yuto ni no me gana. gini aner ki timu ki chona ni ti above by 1 month watele wana dakta we dakta ana ngeyu my EDD EDD kan obiberiti between and ni between and piari we bor gi medo me pareo me oya ber gi kenyu ento pedong ni ti less by 1 month so ki kenyu acheron Zambia achara pimme anen EDD pat abir nagur apime ka ber ngwan abir nagur teenage kenyu ruata kin Zambia achari lecho ruate kin Zambia mada achari Kampala imaging do mi obe wada kia wa ngowa chama binwal kere so chao kene ikita vinya wachi wan mon ke ken be no wangiu awe ma wano litian wiki wangiu aya in la chobe ne ngiu period pa dagoni so kadung inano kit calculation mathematics mon puti ma be wa cha ken tan wa we an ko achet ka chirot latini nyu kit chile latin cha ken no chileos boy nyu cha ken latin chil ki shamba boy nyu latin be rok chilu ki ngata ki wa men na mati ot ki nyuni you know chi muno men ni be pedak chili dako pian mon be na cha ken ki gwa ko ngo i ka wuna film cha ken be gere gi gwa ko ex gi within the home to twale keton ETA London igam dak ke Uganda te London en ka okelu ex nene beri gwa ko men nyaako gi ngai chi cha ken ro nywalo be within the family but kan ya dog de day ni lok me DNA test an ma cha lusi la poti waye ma diet a chwa ki chwinya ni DNA mer ki tim gwak chali community amane and that kan ni ki tim DNA mon e biriemo gi makonyepe Pingo kumbedulo kadia no has become public because I thought it should be secretly done. Jimmy when katano ti public ya no communal era no communication system no futinaro Yes, no futu atiki Uganda radio Uganda ginga ge no tampere o chali TikTok gi WhatsApp gini Yes, part amero winyo tammi pingo jomu nyome ma food gitie vulu food mwaka gipeguri nyome de toile gitie ki gen gi ma tout i kom lok me science ka kero gen gi ka shel ki trust ma megi kin gi keken gi chal anno anyom Lucy eni da tawna mer da chat for science which is a DNA to prove ma kon ko tawna mer gen ma tie kere kum Lucy eni mer bana gen ki ten ma anti kanyala neni le bon chero for that science mi achiel ene kelone kuyaping mi ario achole wache ragge ngene ke ragge wi gimone itamani ini gwa itami ini riek ini kwano ini ngeyo science ero science mi ganguni unge total kwe ke jo nge menen science water is better than gimone so mi benati ye imma bajal oringi ana be wachi pingo paro ma chalo ten DNA test kit ma mar kilo tiamna kit ma mar ko de ki dagona ene the same gen ma meta mi dagona donc bedu ki gen ene gen achiel
ma loy lwen ki pero mi art ka genu dagona ka ini wachi no kila cho monni ene peticha an fra don ki gen ni dagona ni romo beru dago mabe loy dago mo ki ken en gen ma ini tie kwere ni pe no gene kom dagona ki bot jirani pe no gen kom dagoni ki ngoma dano wajo pe no gen ikom dagoni pe ngomum kitto megine nyo jommi gange tiyu kwere eto in me bedo ki dagoni mwaka chela rio daga ngwen mwaka pani ingeyu ngoy kom dagoni manyuti kirika dano do logo la kwe lok pa dano pe lako tammi ikom chwari ikom dagoni and that is the beauty of gain beyond your DNA. An paramo kwanya chiling ali mia dek na te chara ka timo DNA kuna ali mia dek ka kwanya chiling ali mia dek a choko lo ten na gena di money ke dagna wa chero e ka ber mo no tima ko yot a beru ke lo ten na ner ka dagite to ko ra wa ko chama chene ni dake ko mge a meru chawa ido ten na a meru gen ikom lo ten na ni our father is still responsible chidong mitio ko lokane kurne penyo dano makete wako kenyo gen kima ikom dagoni is not based on science is based on your personality ini ngayu ngoy kom dagoni nyo ini beda nga pera tek loy gi moy ken piem ki wajani kidi wadago me chere wi mano chate tenguri en mawuno lon malayani kay kili ot fod lokke eto in mi chere kelu ni ikelu pingo ikelu ni piem ti kelu malayani piem yor ge vuru ke je kelu ni imite lock gi moni I lock genne I lock tamme okay yeah I'm European mego lusila poti manene about the impact papimo DNA comme loteno so what message are we sending to our children kawa tiugi wa chwalogi in lab mechero ka proving mechero ka nyadani eninyo latena nyo enike pe latena laten enoni nongeni ni winyani ning in that environment because lotena makumbe they're very inquisitive and they are good at reading the environment and the purpose ana beru ki doctor rio wichabera daga ngich en piloka DNA kito enini gena chel ma mi adan ngi eni wek ungene ni eni dong piwali baba palaten noti percent piera bungwen we borda kene malo genu wek percent pe o piera bichi gena mi cheli piani no jimu kana tana wa yu wek no pengo pe ramon no ngi kito enani dak bene kita doctor ni gu waji kerewa chil palaten ki wana pe wachile pete lokani latini ani meka wana pianti genu mo man ni le mono luoni heritage menu ma ake dog doctor ma wallo ketki ma lo ketki pian tek jimi pa pol ka fer ni timeni tap atugi nongo doctor ya rio again gyoterni latin romo beru chiel ki jo kenyu pian tie I community I family enoni yo wego la cho ki dago gi beru chielo ka guti ka chiel gilone borrowed heritage nyo borrowed resemblance waga wachi kit enoni chi latin bikadong results obion ma waini lucy pe latin I want in latin can be beru ki mental health issue mental health kaki wechi mental issue ibi chao deku mamani ibi chao deku wa werini pingo pe ku titi lok eni chan kun chao ke no joni enoni bana pengeyu chi to avoid anyuana mo bikate ki lok me DNA test ni ba dano bolok me DNA ni o chien vuli en magilong ni Gen Z ni en gen magitio ede technology avini squad man kilong ko ni technology ko technology giti after Gen Z ba ya work look me science udugi beberu pe ina de tika charka timu DNA ni ini ningi in la tena woro mai tikere ni chi
ngara chele wilu bed ma pegano ka la tena wana until me noto pen chao kene megu at the verge of her death titi loka da waya luciner ba ini baba ni ku pen pe mer to ki guilt enoni da mo ikan matiki la tena bol la tena ngato kene bor chware money bero ki guilt enoni for life until ento ci pole ya giki ki mater neo ti kama mani gere come pe madong utitrio ni meno enatieni baba ni baba don't can only DNA T negative where should the mother and the child go the best thing ka wana rio ni do no ni la T negative u linki locally tik o cham la tena ena chama ma ko la shot ga waya la cho utimbe karman chukul fij ma berga chulo ne karman pa berga chule mega oringi no oringi ba apia ko do oringi wega chukul fij me kom ga ento kai nan in da mani ngi wan la tenno watch a chon swallow your shame okay tell them ding la ten te bot one very good amar point na yes pat upore la cho actually me riemo la ten nyo lo ten ma ani uno raising for about 10 years ubino pimo no ne ka arman pe mo ga pa eni kena na no mera git ki ot ka arman be ga cher kom la ten ma mega mero a bad example of ngomotime I think it was in Bali this is a knowledge material newspaper la cho ni obero nona moñ o kelo dako bino kela ten yaga chiel ento nen chalo kara ma dako no bino o bino bene ki iye remo bedo tie ma do bino do bedo e kara mi kuo gena ki wajeni mon kwale ni ki bombo barracks dako no kwale aberi barracks again no each over their years of lives maybe kara chiel do bino don't take lo di adek la chio ma entie ko de chalo chwar ni e kom lo tiana dek weng ono ne mege peye piem obino ke madete obino ke reme come in between the times mago bedo kara chele era each eto tika gwako gi weng ma ongeyo la chien ma loko bino go chere oyat ka pimo remo pimme ma go chere bene ka pime ni ke gu marach la chiono no e tike tuo dagal mene tike ngo tike tuo domestic violence o chare ki kenyo pego chere furi loka DNA go bale ki chako loka DNA ki pimo remo uno bena da lo tieni weng meke ko ma en mar madong mar lo me gikni uno meke ko eto en wajni meke ko ni it aligns with the log ma en okelo ni dago na dano tika ngo ki wajni dago tika timo gena ko man chi ino bene tuo chi dong lok eno beru tek la chi on mo timo mudoge kom dago ni no mero chelo ne we covered that issue in one look kan bo loge ye dano go ye chi maduong mero karo ki mege atika minu gin maro matime mo bedo gin mo timme mabene tika timme mabene don kumbedi o dago pero nyir don wajane dago ni mi chuero iye lo tiana dek weng pebe riemo ge be pebe ter kamo gin ma endo timo la tin pa dago ni mo bino ko de mi achelle ene don eno la ko dago ne meno ke la tuo meno bino kwedi ane mena gori itika bere bene chia inde le kare in pe nyara ma beno pe tinero tuan ke chiran erne jomo kene ter chalo gin mabe enta tika nyutni in la cho mai gwa la ten i bero ki la ten o bino ma woro mo nero i rogo boy come o do me nero
kidi ka meno chwer ila kwe pe dok chien kanywa line wati tuolo go chaka go ne wachim kumbeti pat roba la rubi ugamu chim anoni namba wati jero abero aboro ario abero angwen abich ario abongwen ario man in line mo wati ukede ku direti la pegn itie ki lock mi mero medto e kom lock pa mego lusila potika che ki lock pa pat roba la rubi line wa tie tuolo la ching chano go yo duro ni wacha ugamu chim le tin wacha ko chon wa mini kare yen bene imi tama megi nyoy mi la pegn ma megi megu lusiti studio kan pat bene tie gen bi gamo la pegn ma megu antien awaye no wa pegn abet ka pegn yo gen yan ko ni ka an bena alo kwiti ki kan si beno no beru be ento pe kombeti o yena me winyi no ki borri tama megi tika kwena line pat kan moti ready e beti kar me wachi mero wachi ni pingo ka dong lo ka dien ubien kinen we da ko timo gena raj ashida da ma pia in la cho mun cha ko che One what TV hello Hello, yun nga di. what ma be cho ni ngo Achua boy windu ni. what ga locking ake kwene Itilo kaya yota ko shime tebe. yes and tebe tinri Atia wo chimu wo tia be matake ne tia be. min watami program wo tia yo mutinga matake. Akwa ka langi du kerichule du chamete wenye program. Lokilo ko be loke puonyi. Ame mi yo ko dino team ni pedok team ni bo ngato kene. Afo ba ko yo. wa foi mater yes hello One Road TV Hello, One Road TV. Wa foi. yes o ya nyinga tien lady kom cho Ana tu mamber. yes Ma ino wado para mo tika kare. Bati mo kende con poi fa GNN test il mo kende GNN test le wado le mo tika kare. Wado ma pelende kalo ko dok kini ko ikidawiya pa kafero. Awiya ma kende exactly jero kiti ma kafero le kafero kinen ko le GNN test wadi so ita para ko. Dan mo lu le lu lu chalo eno ke lu GNN test wadi le ma para ka tele sai ke le do i public le do inheritance identity. Inheritance identity. Okay. o foi mater wat ni gate wat ni waj lo da wek pe da be da nyaay lo ke ata pale wa wachani angere mi be Somalia ana pale gira piano na Rio accountability yani pe baga chim ka hello One Road TV ka in team le tiam meter kom in men ke ko ke da ko yes One Road TV yes hello line footed to logo wa chimi ay 0 chala message bana chala message wa ko kwan keti wa kenyo wa kwanen ngomati yes listen to wa jibodi ati wa inai bi cher ka ter litini I DNA ni in kini kengine have you been full time ki dagoni okay on my line okay yes hello One Road TV hello yes what are you looking at kwene Madam Tilok, David. Yes, David, see One Road TV. Mean what I mean? No. What you when you jal directing at TV ni ke lock pedwa. TV. Well, kebi gone wa chim dir mana kon king at TV, we akwa bet ke kare mi munyi lock ati. Lucy America de tiek statement ni kara gam chim. Ana wayne in la cho moni mai tin litini me cher ka ter gi DNA test. Kong be na ngine keni. Ini bir ka bir ki dagoni throughout. Pian one mon wato ki chui la lingaling. Inen ino la cho peti kiri cha wen cha ka duel be bir ki chele kan duel chel pian la cho ti busy. La cho cha ka no ti busy ka yele ni work family. Ucham family team ngo family beta be enta bay yele en chape okay wagam chim
Yes, hello, One World TV. Yes, icho ninga. Afo icho. Wa foyo icho nini? Icho man David ba. Iti One World TV. Kampala Central. Yes. Watch watami. Now, gin mo tiga nywakre ne tie gin mapira tek tutwal. Ento paro kene gin na kumeno bira romo kelo ket keny. Ino kelo pere kum lutieno. Idong tamano aro mina ye tie kuman pen. Ingin te kwar dong kumbere tie ma pegete atich pere. Ma funy mo kene pegete funy kimon. Nyoro tena nyero matieno. No pegete no funy. Mamiyo karo kene yo kitage kwo kere ot biro raj. Mano kile an tim mo magumero me karo wa ma wa lutieno mano wigi pa. Biro bero tie pa jo ka kenyo. Ne wo ke kit kwo mano tie ma funy biro pe kere no ta mano tena nyero te ka do. Ina lego ni kano te kwaro luto no grom yele mene te kwaro ma chonde ko cha o dok ke funy ma kene ki funy ke gilo tena nyero cha o dok e kar kene to er be no be Okay. Wa mata. tan funy ne ya o mer wi Wa foyo. It's very good advice Kenyo. Yes, hello, One World TV. hello Yes, what take a locking ki kwene. ite lo ko yo mor de bit ki kon kit Yeah, kon kichi nini. Kon kiti kon kit puti mo be Yes. no afo e program mo no keno ento madet la ne wan down yer kon ware la in kom gena ye kon pien ye che lin ma chala cho yin ngeo keta yin la cho ker no mo na tikere kemi ario yin ngeo keta yin mar ke da honi keta da honi mar chere so wa kai karo den matere si wa chui mo ne me chere di ana ite si ber pa Well. yen kai ber no ni bi chere di ana ite ibi no mo ko ai la ten mo la pa ni ni no cha o ke lo po ya Wa foyo mata. che alero ne be ka uno chui kom gamo cha bo ke chere pa ni no chere di ana ite ma bo ke lo divorce corone Wa foyo mata. Wa foyo mod joma ti kon kich. Yes, hello, One World TV. Hello. Yes, what take a locking ki kwene. Hello, kura gedum na. Yes, abedunga. Iti ka go chim kan. Ana go sing mitiana. Yes, what parperi. Len pa dian tenu. To tiele malong matera ke taki ngano. Diene okelo pasmapol kita nyotere. Otie karmapol oneno diene matira be inu entere zale manda ta go. Ginungo. One, diene otika ting mo yang di lembang mo muti laru le ni je ni pati di to dia. Ni ala le. Pol ti mere I corruption area. Saya ada ti ko corruption ni no kawuni. No nganya ngati paming mo ko ti ba ti kala rajin pati udah ti no nganya yu ko ti ko lin, yu mo ko lin na no nganya. Itu le mo ko ti ha shi di ne. No, diene no. Yo mucho colín, un velo que se por. Yo más pe colín, yo vería porque pasa, porque es que ya que pasa más yo lo que manda de tu sistema pati opción esa. So, lo que no es ni le más tira. Okay. Ya no con un ponle mo con diene. Wa foyo. Tu mañana diene, le mete que diene, no yo. Diene que uno de colección tanto para a poco mo como Okay. Wa foyo mata. Wa foyo mata. Tika wajne ni DNA tika kelo ku mata twal ikin me poko Jimmy ke gang ma en ne chalo ginene wati me kenyo. Yes. Atama ni we kanen kon ka message mo tie but chime no tika donyo madud wong. Mero loka DNA we mecha tien. Mon giti kwe ka go chim. Moro kaneo. No loko guru kom ge ba. O guru gere ento ba.
Peki nen ka dong letian pian letian mo ke tie. Letian mo ke ti family. Tinggal mana? Yes, hello, One TV. Yes, hello. Ken mo ke ti pumegu. Go chi mi me yes, iwa lo tira makana bangagi. Awa letian ke ti family ento ti pumegi le cho. No furgia na cielo. No fudia chel chi ki terra yelle lo ka dian e pinga. Hello, One TV. Icho ni ngo wate ka lo kenga ki kwe. Tiga lo ka dia ruan masih. Masi, wachi watami kit gumtini ning. Tio mabe. Wachi watami kong. Ata ni ka moru amora ba. Wa foi mata. Do ka dian e in winya ni ning kitian mor wan mon. Masi wa moro wa kamo mui. Yes, hello, One TV. Bigu tuido. Hello. Well, Lucy, ana mero wacho tampa o mera mogoyo ki kwon kichi. Kit mabena waju kwede na kanen. Genni e kom dako ma ini beru kwede. Ni kom chuari. E nyoe kom chuari. Mero peo lok kiri o nyo lok tammi. Yo peti kita madam. Bene wek tampa dano. Piemba jomo kene mi tamarach. Gen ke dok gangi tika gwako lo tiano ge ki mongi. Yes. Jomo kene mi tamarach. Eno kenji. Ento kengi tek in pingi kata gen go chako kwede. Donka ini beru chanye weko wiu beru tuolo bene dogi beru tuolo. Pero tikenyo. En Pero ma doki ya. En kilu pero. ana nena men gin matika balo odi madung iya chuli sub region. Achiel. Beru tuolo pa dog pa dano. In cha weng bek jimu weng ine ngayu lokke achar weng ine ngayu go ka ngar mon mo nyale weng ine tiro lokke ngar mon tim ene e peko. Cho tika yinyu mon ma muol. Breaking news me toy community yan. Cho tika yinyu mon ma niang. Cho tika yinyu mon ma muolle. Supportive. Cho tika yinyu mon ma chero ka tiyu ma tek. An kidi ka dako na charo boy teng gudi. Kun food dugu gang ku ngena ti ganga. Lo in me ti ka ngwech ki limousine. Ente pe ka kari. Yue ka bene tie ba. La ko loke in gangi ti kwe onyo dir ka pe ko ti ki chimu kwe ni. Ka kari pe. Ki wachi loko loy la ta. Ngara be penye dogi pe. Ini Ere apa? ta. Ene wera ane wecha one mon ba. Ya chal lock no what chero dolo no. Ene Ando no. kasimo nen wa beri kar meeting achela rio mo Okay. yes. Wekan an ka wach kumane. Ana ner wecha one mon ba. Wek bilu peda ko di watu tual peda ko beto mon. Kita winyo pat wajini. Financial independence is very important. Ka yin be tiyu ki yin be timu gimo keri char makai do guri no char bo kita winyo pat wajini. Kong watu te won metimu gimo. You know, weke ka per mo por kumino yin bene itiki ka char. Nen ka chalo koni kino la tiana cheli kena bicheli elni. Pemme ka ruin ngata e won gang elni. No yin tiki care mengo. Me gwaka latini e enoni andong angina pe kilong mapol pa joma ko gamoli e na mero wach meni afoyo ni polcho mo goy chimwengu wai ni me gen e gena perta ngar mo mo chwaro cher DNA test pe anda mero wach cho muti winyani ni kade no latini pe megi de chamo Kiken eno chamo pete maraj piana chao ke ena be doko bikunyi donga ino ni pe mi ling bwako ben mu mer gena lego gera kicho ke ena Bora me tima chek. Nimi achel pe yin stress. Kama stress o kana ye. Gena pe megi. Gena pe di. Nyo gena pe di yamu umi. Nyo gen yueyu. Pe chata ye nyo pere. Mi ario. Mon magati wa ke jini. Ubed bene kong ke war moni. Ke gwak kong kumi. Ma kumi ke maro kumi. Imiyo ire waro weko pe tima tata. Ero ka ini kwa jaro. Ne PM dong kimi. Kira ke wajah kwere. beta bere mon Kidong bet chake mon iti ki kumi mabe. Kidong won bana cho mati wa kai ni. Mon wo po weko beta bor mena ta. Magi par ginyu wa yinya. Yin bana be present. Don't be an absent husband. Bet chok
wekwo obet yot mero tamani Afoma tek mego la poti kache ke la diet parla balla rubi da ko mono wajani genu kare wa ko gangi tieni e berga yenyu gemma no pe gangi awni cham ki at vuro ki bon me nek wona bede neno beno be ento she was missing one thing and mo bi no ga mo chere bod la cho awni so in la cho da ko matika beru ko re ngeni mero eno duel kala kita meg wajo ke alu wayni kenjo boko gitar jo boko ko ter afo American vai ko diko pidi no matin igual do TV yu bo beru pentin che bit ni no be piera rio ya ngwen pat be me a ber magali bario ki piera rio wi abichel niati o ringi Denis Abere ki meg Lucy la Porte studio ka